karena sira ne bira na companhia ela TATOLI ATUA atu informativo sira kata ko em Centro Nacional Chega sim documento histórico fununian ao 1974 to 1999 esse documento sira ne liga liuba fotografia. International Committee of the Cross ICRC entrega Dokumentu istóriku Timor-Leste nian liga ho istória pasadu ba Centro Nacional Chega CNC Hodi tau ia muzeu. Dokumentu istóriku refere entrega husi Xefe ICRC ba ASEAN Martin de Boer ba Diretór Ezekutivu CNC Hugo Maria Fernandes e Antigu Komarka Balide Dili. Diretor CNC IP Hugo Fernandes hateten agradece ba ICRC entrega documentos me CNC tamba ia relator chega ia capítulo hat hanesang ne mínimo ia contribuição significante esse documento o arquivo sira ne bemak ICRC hela ia Timor ia período ocupação nian sira fo contribuição significante. E hoje passo primeiro ne bemak ICRC começa a entrega fotografias balão ne bemak saindo da documentação vai CNC. Mas vos íamos intenção a tu continua a cooperação ainda né para hoje também tu regras protocolares ICRC né documentos sira se bere na cloque ou hira liu na tinang hat nulo depois do evento que acontece né documentos se bebe ma hoje formai né balung da tamanho categoria da naba né documento para close ia Timor, né, ia arquivo ICRC ia Genebra e o senhor Martin Husu ia a oportunidade de levar visita bahare saída ia na ba né hoje né cerimônia entrega documento balão né Husi ICRC ba Centro Nacional Chega. Ia fatina nesan Martin de Boer hateten documento sira ne entrega ba CNC ne liga liu istória fununian a husi tinan reunidade sia itu resinat totin reunidade sia no resencia. Pleasure to be here and last time when I came in November I had the pleasure thanks to see the museum and of course the documentation of everything that happened and I also really want to commend the museum on the balanced way of sharing the information and educating people on the things that happened during the struggle for independence. And I really appreciate how it's presented and how it's displayed, etc. For the ICRC, I think we were very active during that time, like you mentioned, in detention, for the missing, family reunification, etc. And we have certain things that we can already share. These are like the photos and some of the actions that we did, things that are already public. Now, in addition, there is the archives of the ICRC in Geneva. And the archives are wonderful. Every time I go to the archives, it's really a treasure. But we have a rule that archives will only become available to the public 40 years after events. One generation, more or less. And so the archives, the detailed archives for what happened here in East Timor between 75 and 99 and also afterwards, will come more available later on. And then I highly recommend either somebody from the team or somebody to go to Geneva and look in the archives because it is really a treasure trove. ICRC ni regra ide katak documentos hotu fo saiba público tinan hat nulo ha foi no evento sira magpele acesso. Hugo Maria Fonseca, Argentina Cardoso, TATOLI.